Buna yala bare yala bagenas benak de malu takon salanin pojulana pe jawnis meta kona wal takonin du mushkila kebir be moro ya kan masikino fornait fi belede pojulu jaja be wahma to monaga sukta moro mudu be ga overnight pojulu ya number 1 yeah. By the way, anataban sarade doko tai. Anataban bare. Musangaro. Anaga advice ekwata ta bare. Ana mazolta gebilia. Lakini anaga advice ekwata ta bare. Anagali mafi binia tanna ta bare. Kede jozu be kuku. No, alawai. Identa kuku. Kuku into muhiba almafila gebila. Kuku into muhiba ta aino bana data kon magela iswa. Kuku pe asibu gurus vijaba de muhiba domon. Allah white. Obe hasibu tama baro. Yes, but marad no can jump a weekend when de. Waleta kuku kan mui pada mafilo. O kan kelem kalau gora pe hama mar gora asibu gurus. No, da giga. Ashanke dana gale kereta kon ma hawel. Pojulu kwesi ni dento monsuya. Kere sab gale pojulu ajam. Kuku, analiza makuku. Kuku tani waga fogo bir jua. Opeka gikuore, sadu takunana, musada, sadu takunana. Mara to mara hanin. Mara de jerefi, tobolia tani gerib mabet. Ojibo habil alasan, bijajuru mara jela. O zaman wasulu oder luku habil de, rajila galta jibo habil de minwen. Galana biu min dokan bewarenak. Ita biu bekam. Mara de galan biu bekam sinjine. Gari jaje de nak fi ruwa fi dukanta mama foni ta bilugo be asara ala go wala na mamutu. Munu der muskila de. Yao tane tamal iris. Abuja gali Juba de Malta business. Tabana kulu fi Junub Sudan de Arab gali Juba de Malta sunu. Tabob. Jegde jamin kajuka jina fata loto bolia to arpo sirinsa jegde fe dokan. Awal dokan ke fata Juba de to. Nazlado luka kan mamul zere zado. Min satalata lado luka dokan fade. Satalata ta bilel. Aita saba. Debeka saba adil. Dokan beka fade. Jegde yala umur to beka gora kaman. Kalam ta iris mafi besbob. Taban kuku be guru sap. Mader jozu jama jamu lo advas gal borada takele jozu kalam zede makos umur gora o kweso gas makalam gal kalas ma mushkilana bi jozu o jozu mara shababa mu lo kef to borada al muma muliris tamam musa sabadir de faf tapati sa wole keref shefiru nasu after party nasgir jamin after party satalata saarba ligo borada fi dokan iristo after party o ligo na Yao na kia advaso gal burada maba mulukeda but iris fi raha akudu raha ushuf amshi Uganda wale Kenya amshi akudu raha uzbuz buwan uteji raja yako fajaz mohanimun jegde gal kalas maafi mushkila but bukura jegde ligo fi gumbo shirikat fi Malta muwasalat gale ya burada da gurang gala na gura fi honeymoon gale la wenu madam gala na sibo fi dukani nak kuku. So ana worried al dagas ana mafogo. Yala ana ndo advice le bana ta lisa ma jozude. Ita kuna sa kita kalau shabab fi mushkila. Ana badin biseli ta na dikede tabani ne.
Ya tani basement de taban kaman. Fitan is mulino bida wenu. Bihawil munasaba le munasaba mafi. Ita arf da min sunu panata sa takun maze umahatan nade. Ita kumbega kukutu pal fi der galiki seli rabana wadila na rajil kwes. Rajil kwes da munu mayade munaskal. Yala kaman fi kuna jadi tabinia de gale ana der pada meta tete. Ita ngal tete de sunu. Musu ngal tete kelim lo sisa keda arabes mini lahade hai sujuni ni. Ana makurana tabane yala tete de ayato. Tete takunde ato. Ita bes minini takan mujasif taligaja besi taramal chapa ana makana kul chapa chicken ta umatake. Thank you. Rabana kere baraketa. Ya jama be malista rabuna kan fi binieni ala kutakun purada. Asa ojibu lana jagale kera na selilo. Rabana kere saadida tabara ubes fi mahal. Ay alma jozo ana ma biselilo. Yala banata sadebe gana mage faim zato. Ita bisilu fi matam taban banade ajal ana silu tane fi matam wajana Allah anna girumba yala moni darakat banade kan fi beru ala bagul ko joronkulu le moni parang lakin pare na ge habishu bezede akela nabi bekam bezede bega ana anu bega mentil ga mana mulzede galo kalas ana kalam de wajana na getima taban maratta kere asbursuya batia sisare bada kelim ya thank you yaris god rabana baraketa ita kunit nin be besmana de ita kun yana bar fatang le rabona fi salawat so biniade ba sabada kelim ya waitress kede indakum kisana der sila jede seferi in ana gata gisul seferi malo makulin kala ana shaban der silu le kelip tanna bada wadi lo fikis basia wadi kulu fikis galas mainda kum shatta ana gali kelip daga kulu seta wala ta kelip da Dani, thank you. God bless you. Ya beja mama deta kum tanuswani ya beja. Yeah. DJ ndi. Ita bejo lo kante bodi kuna tata. They are DJ algala ba jereke. Thank you. Bes ana gerijale bana de males kereta kuna nas dike ketala ya bakala. Kere tang sa do binia rabana badin babe sugel bato kede ya ta kontanu swande beja mama. Andera sadu ta gibel fi gurusat ta dakalini itatala ana wodi fi le de guruso na limu lo mon bawarana ashan gurusa de kede ma jal limu matana sani dakana wodi kalas ya jaba ta kontanu swan baja shukran ya yala fi walet gistakal hota bantar marat guat fi beta halsab takon algeni beta hal jede liko shokol fi furun ya fi binia fi beta gale lo dula nas magal tabe ga sakal fi furun ka gala na sakal fi furun ana nduz buen gale lo dula yala tamaji bula nasala kisa es malo jede taban min ihana tabed jede gale ita ge sakal fi post moto fi yom tajibu jusa fi bed wo ko takal kabira gesa ka fe matar fiya moji bote yara fi bedene mata kun ta bana so guat fi beta alsaf yala kera na zakiri ta kun gisa ta lado lokak de zol ko wala mata feger gal de kasuru tele jole zun
Itaruf ladu lukak marada na kankina das mata kunzere galan na der hajanam almuhim kan illa kan tada rodi minni atake. Thank you. Ya aja bata kontaro jala. Thank you. Almuhim jame. Ya ta kon bayata shabab going. Kan zolta dollar ta boria sa kere barin maja talao. Tabur. Chairman, thank you. Thank you. Maulana. Thank you. Dollar ya tu. Dollar abu kumsumia jina. Ya. Ya bejai. Dollar merzer. Boleh dollar ta Juba. Ya lino bidade. Kele dangir kala na seli leta. Ita kan madar umur gora bro. Ya gisa ta ya ba ladu lukak maso. Nas la taban kan fa hadis hasil vini mule hadis batal wallahi. Yala ladu lukak gel bado kwes. Yao nas ladu lukak was sulinak. Moro aligo hadis fe hidashar nas mutu. Yala fe kamisa sar muawgin. Almetinde na mu bejai muawgin bejai. Ya nas ladu lukaka anu zede gal kalas nasabu mutu de taba najat beka gale le kulu usura min nasabu mutu de anna bodi $50,000 yala delal muawgin de anna bodi le kulu usura $2,000 anu ferik de ferik $50,000 ya wad min nas muawgin de pada kum janu fi malta metinde Allah wa dagi sa ke gal obeja wori baren ya white min metin de pada fata na gale bora daraja fe malta ga asiban na mata jibu lak bata fe mal itatimu kesu itatimu kantang galan daki de obeja wori baren Allah wa o ko so ke sa dunas